nga tuzze okubaganya ebirowoozo okulaba University Sports wetumuteekamu ate ebisoko ebirala okubanga agenda ku level endala. Tuzze wano okutandika ku strategic plan eva ku mwaka 2024 emyaka 5 emaaso. So nga tuzze wano kulaba nti tuconsulting aba stakeholders bonna wajje tubatwala University Sports. Inji batongeremo emirimo mu za clubs kandi batunge sente za leta entasya kandi zahindura ahambera z'amaka gabo tukugira ngo ambera z'omwana wenka konka n'amaka gabo gahindukaho kandi sports igarukire ya leta abana nka Bishop Stuart University scholarship. Sports cyo kubanza turakinga ningashi kizibe kitwine facilities ninge bishayi noza kushanga ebishayi byitwe byinji tubibonire kandi aho nchoreka ngo muzani nata safe shanga haretwa mu injuries. Once again, I wish to extend our sincere appreciation